Zaliku kribudi hisoratefe. Zaliku kribudi hidiadia. Share
Kenise di Jehovah liet salie, keli di pumhodzunu volie. Jisu Krista ura kili uzanu kenise por shoke bapete ke lusaya. Chedo ker shoke hunu nipu die sevor ke zasuke tuo. Uko pastor Dr. Kovilie satsa. Salinu uko tasuke tu nye eli kenisa nyo shokre eno jese krituo kromo. Sedenu peteke ze metsa tsali dile kivi tsali danu ku Sabia ni pu tsele tuo, po ti kabia tsali krotanya tsasaya. Linar petege si shetali kelido. Jesu Christa cruz ginu shewe, ake pumasa ginu vawe, Senu Božje pje ava, Jesu celje čer, Jesu celje čer, Jesu celje čer, o kruskinu apusu Che zapudibu ke shesodi zaputi se lali tuo. Keto die ke per enoli megoze metzlo bu ketole se ke we unu presa enoli kini senyo tsika bu ketole se ke sa unu presa ke chaketsa eno ke yele rutsa dikon musishie mikrofebo temeje kresara protokki renole tuo. Ke shesodi share zaputi use lervi. 아치도 게토 디에 프베 우오 게자서게도 기디고 기리우 소루프 누누 기레 디에 기디고 기리우 소루프 누누 기레 디에 게톨레스게 외우누 볼하 크리스테디 세레 디누바 부츠기 자유 솔로몬 르슈키우 게츠 Situdi Israel meko Egypt nunu tapar ke liye she tapar ke liye che kre diedi
Hete taje Solomon Israel memho dikelie je dieje zivu kre sus krekeniu pue Jehovah kiu tsedelie jiu gediu Solomon Jehovah laki tsegeze pucha tu hisoru puja tu mefe jiu pur krie tu ser Siro rishukiu hodze gifakro tu mefe kiu pujau zegetu jiu kiu hodze pokesu tu ger kiu lapwe gejibu legetu kirki tsese pue sozau pezedi kibu tsepie huse kilomu kemesa pue kibu tsepie soko huse kibu gerenyo to tu pengu meya jiu mejo tu soru meya jiu seu tu tenye meya gekrila mun kiu soza chazuza pue mhake mengu fe kasalie sus kipigo sevodi kiu soza zeketua mogetula kiu tsegi jekrit nunu jotulie ketapietse sikelie la su tsege pe kiu nunu simota kilha mechunu kele kikaki pekrotaba mu chapra huise kilha mechunu paya mu kilha seunu ri sidi koya sidi pue kiu tsilie mu su tsilie sidi sedar kirie mu sedar lapie kiu vewa pue kibuko tsipie kiu pezeselie mu tu pengungu mu sokwe sedar siu lapie kiu gi krefe bata sitze Jehovah die Solomon ki vordi she no ki tseke baho panu noe ajoko nutulie jiu azako zelie siro adie kake soko nutulie liro adie mpuo David ki pu kesu tsasatyo siro Israel me nyonyoko donutyo letyo jiu ateme Israel ko kawalel hozo si Sekim hedi Solomon kiu tsilie musu tsilie 하게츠고 두테기니에 쿠스쿠 히디아기니 누누 히디아테니에 하게츠고 두테기니에 쿠스쿠 히디아기니 누누 히디아테니에 벨레리에 게리에고 스고 우카비에 아포스톨고 게페타디누 게페크로게츠누 니크르다비치에게츠누 무게차누 시실리에 게펠레미고 도누 게루조 Saki temiko ungo pida, kekrila mona apostle koe ungo ko muzasiko ke krachashe, siro pelle ke lieke keze grobo tsidi uvie pete virhe tsida, uko uvie ko mu unyara ko zelidi, poma ko sevor uko donu, zopfe ke bako vapilie, siro uko tisonye keze po tsidi, Rashokinu utikas seshe, uko kinu nyekrada biecheze, ju unumeze, mu unishedi matzem hakrie, siro ukipenyo fete, mutemye pete modze terurife, ju nipu tisonye, kelageli gobu uko salilie bazoda. 고 부모진은 이게 주디
부재글지도. 헤이, 디 뭐기지? 무슨 그 배때 스무리가서 이거 그 베네핏 저봐. 니부 너 마토고 크에. 디스코 버카닥치디 뉴 응체토 메르기 바야가자오. 너 소리가 째비에 뭐 요거 표줄 요거나 베리로 토스서 뭐가 째비에 고스서 요거 제빌레디 뭐가 째스디 뭐 계시는 흘라시디 요거 카메라스 요거 셰제스 뭐 티어포기누 요거 키페 뭐모누 뭐스글라 베지웨 제도 프리키메 뉴뉴고 워디 모드누게 제베 발리데웨 니부 요코메 푸푸케츠부 테누다티에 디노 히코키 푸가스투디 카펠레스디 인르슈지 카펠레스디 인페르누지 카펠레스디 푸티호 파보지 시디 히코부 테자카사 무제 푸티하누 Hiko Kershaw Matokro Besseja Tate, Sokolam Peje, Dinonu, Hernonu, Hiko Chataka Zokola Pejewe. Hiko Chirin Kershaw Matot Sabaka to Pete, Bien Peleshia. Nipu, Jedohanu, Rusho Matotodi, Ukesedo de Borka Bapete, no, Chrisje, Chapel to Suche, Monipu, Kobuka Pelesedi, Nse, Rusho, Monlietdi. Nke hubu ntajangu saboje bahurin kitu kunyo ke peu doctor ko village do desebording kunyo ko basasuya no diepe po pesi por tsamo po chataze ka jagulam peje che dore po titi he shiki Rapubo, Pocrische, Possedi, Vinaka Vibotsedice Dorin Dike Yepe, Hikorusace, Mengudim Pinacavor, but take a boot Tajaka Sangulisace. Yakunino Cropo, Yakushia, Capacrodi, Rushujewe, Nipuno Sokodonurita di, no Corretsa Japeco to Samoko Crusace. Anipu, Yakromia, Yakazeme Cropo. Katsaganilla, Makatsaganaka Tekelari, Warn reward to the Mate. Nipu, no Sokuriza body japet suche. Serenipu, Necropo Kataka Chilano, but take a view Muzureko, Polishote. Nipu no Sokuriza body japet suche. Yokomeho, Kizemerico Lanu. Uko petia no work per colemate, uko hura puture, no cosetu de jape cotesace. Sir Bezomana, Tietu Sajahogi, un capelemia, Kitzaket dianu, Rushosa, Nukem had in the Juse. No Sokosa Chris, and jape cotesace. Uko gimhaka jasace, Nke vipe uko pekila sace, uko bun paledi ukradimute pulice. Nipu hikochi do Kershuano, Matopet Tepian Peleshamo, Bullipia, Mezaka Sapiens Ayetsil Nudi, luckily when you put your shoes on a pool, kick a chromatage away. Amen.
Je ke teradi ke thodie ke protiu de je do prokitu haket sako tu te die kuso ku bununu me fa kinye haket sako tu te die kusoku bununu me fa kinye pol haliro ke tholesa ke saunu kripudi he sora soru kripudi he sora soru Pitor mu Johan unye metse ke hum hodzunu ke vo. Pitor mu Johan unye temye ko ki die pu ke thanu jevo ko mur shoki ke fe ho ke zao mu saduki ko unye ki vorta. Sala uko unye telie musiki tevatie ke tala unye khapeba seshin hezo. Seshin he uko razu ke zako pitsuko mu tezo ke betako Jerusalem no gemulie. Uko ke dienye zevo uko donu thalie tse she nye ke dipo ke ko mori ke dipo za se hau tse yaga idi ke tso Hato ke vit se pie ke renew gi ke se mo po kim hi di se holie te si tse ze tie hinye ke tso ya ro Jisu hau ki ke tsako nye koe ka ke wa chiu subu ki kie mdze chiu tsile te.
u koe Peter mu Johan nye ke tefu nguse jiu unye lesse ke si mie zomo siro mie zo ke tse sile tse ungota mu unye hadzeri jisu zetu ya tse sita. Sidi unyebu metse ke hu nunu tuota nuwa, sidi uko tuo uko do nunu keratsa bata. Deri haudze ke ye pekra pie miki sewa ke monu ukoe unyebu miki teza hau pusa hinu ke dewa ke sita. Deri Peter mu Johan unyeshe ukoki ukepenyo fem hodzunu ukepenyo fe zeketsu ki nyeko fe zeketsu putu kotuo mo kisi nyeko tuo lepije. Sidi unye ke desa ke washe unye bu tuota unye petsele ke tuo tsa puri ngule genzata ke krila mona temye ko pete unye mhathosu la ukepenyo fe tseke tala. Siro serho ke liu zasi hau puogi nu tse ke liu ke lhuza jie hidie rije sa ke tala. Jie nipu zanu ma sekeler ko ke ngule duo, jie do chalie tsasa ke duo ko dikon ko. Ke ngu ke le kola ke cha eli ke sonyo dikon.
Ugo peteko keze kenu residi abuni puki ke kro chasudomo. Ke mesa ke geto ke koto po Jehovah. Ti soza ke vi bavdo ke saho ke lela ni pu ke pe jiemu ke te jibien tsiyawe. Ke ripu Jehovah no titi va kapi yego tsisa yego semor ke sho ke je ke meni ke yago kapi yego tsidi yego bu nzanu lu yego nibaya ka zakula apo pe jiwe nzabu zapu za yetzliji sirochi bavda hanu ni pu no kisigi te jago pi yego tsisa yego bu sedi yego nidi ntsebaya ka zakula pe jiwe ni pu no jibab da hanu shuri ni pu no jabie ni pu nyego no kapi ugetze securika petebie mavi bunu ke sikola ni pu pejie no jabie ni pu miepu poketse undi shidi kake sikomho nte jabe sikosom hosiji miepuribu ni pu kasidi unu kenu doda hichi deri jedo kage suge mhidi ni pu ntejaga sabie ni pu uko mi hego mi pu poketse tsiji kemesa ke ripo Jehovah hego kitsa tie za merezo shiri mesamo shiri Jesu Christa jeke kopie tsige mesale di hego bushgo sedi ni pu nzapu tsige me Yesu je nzatsu ke me Yesu le ni pu mato matsu category tsukrilie tsupe vilie tsili ke do ni pu no jabie kage supete ko moses je siro ni pu je do dikons korize nzanu ke kengu ke sugo ni pu bu ni shirin za pu chige sugo la no jabie me pu ke tsu je ani pu no je do ti sozake sake skiesige midi ni pu yego nidi kasimu ntejaga sabe ye me pu ke chege le pette go tsu je mato matsu pette go ni pu no ngume jirin ke me saro fu pie yego mato matsu tsuvoke te pette go le to le tsuvoke te pette go nza pu tsuvoke pette go nu nrofu ke me saro fu bu chata tsu mun tejabe ke le pette tsu je ye Jesu Christa za sedi ke me sapo Jehovah nkingu ke me je ke krote ja chale de we amen. Chia ke pesi ke sati khabie ko ke hu ke thufa enoli ke ni khonyo belho tsia Uke lagi liu Jesu Christa zano ke ni se di pete ko ke lusia we ke mesa ki ya tsuo ke ba rokovilie enoli ke vise mu eno zayeki to kire unyenyo mu ke vikonyo enoli krenyo Mary mu eno menyovilie ke shije unyenyo fa ke tsaja me fe die te heshe ba po ki dikel ground sikazunu no unyeki ya tsuo je ke chanu zapu haula chaba siro uke hu tsapra ke hu buri vo jabye unye tsasa mu ke pekro presje di ki kukitsa teno kieswe lon lokso missionary pose ke to la ke pesisje le to hau tsake to mie ke tsanuri usapra graduate tsake le be morosho siro hamoro ke shoke kriko eno ke jaketo associate pastor Mori mission hudono tsa prokoze ke fesili nuya. Vor ke tuja ke chake huza ke tsake nakola ke penyofaki ke krochala doya ke huburi lavor ke chano ke koya sje. Vor ke tu nyepuza di ke puliro eno ke jake tu belho associate pastor ke chatsaba di peteko lavor te jangu prelie tienda nyeko peje. Chia kur tefuko krotoki renalido
Chia di ke putiu kapie uko pastor Dr. Kovile satsa tsaya. Ibrigo to take care kusuku me fe se nu me fe pengu prebikazasu do. Where d'Italie kelho ushedze su tezeta se tazolike. Where pra kesokonu dietozo tuotla. Jiu uko hunyu nu chipie kekrie mu makevi chilike. Humye jotue tamodi uko we keze ke husia kazaju kawahike. Sikachu mona uko hunyu tarho bazolike. Disozau penyo mimie vorta zete ngu bagetala. Hunyu nu chipie kekrie mu makevi chilike. Po lesutupie ibrimiko tzedi uko tarho kese kepelemiko chiketefu kese ke ridiese uko chido kazalina. Po lesutupie kepelemiko ketze. Jimelie putu ke setigi po kepelemiko tahi tarho kese. Kepelu tezese bali morkesho. Kepelemiko bu keze krodichedi kepetse kepekrodi u kepenyufu zaputseba morkesho. Sedi jimelie kazakeshe uko ketole sugunu mulia.
le se tu pie ibrigo ce que是ibrimie ke pelle ko thaume hosli ro la cha u ko ke pelle ke lu ke sapu nu lu ke ce ke mi ni ke ki cha me hosli ro u ko judamie ke pelle nu vor ke tsla u ko ke tole se ke weu si pe visse ke ce kropo si si ke tsla ke tole se ke weu nu u ke pe nyu fam hatoko mu ke tole se ke sau nu u ke pe nyu fa punyu Jesu Christa ginu Messiah ubu vor ke je se hako pu ke khese lesli ro ukola sili rko ke uko ke lunu shi ke thanuri nguli shi ke la ke pelle ke lu la tsambe hosli ro myesamye ke mi ke kritsambe hosli ro uko pu bo nunu vor ke la uko myesamiri zokomo ke mi po uko bu hatsa se le petusunu ke se uko kepele seba ke liye confession of faith uko kepele how titi ke lunu sedi luba ke liye sedi uko tarhosa shuro uko bu kepele mi chike zu chipie ke hugi shike liye kepele mi chike zu chipie huni hogi sheba ke liye pakevi cheba ke liye sedi uko tarhosa pata seu uko bu kepele mie kepetsu kepekroya ke ja uko chedo ke zedi ni pu shu ke ba hakim hi ke cha hakwa ha khawa henu ke se pete wa henu ke se mi ho zo tui ni ko skim hi chata ye ke lam na puti thala pe nyo ba ke na zasiko ngu ba ke dala idi pusa kepele ke lu ke ri mi ko ke lunu me hosali ro phata se hakwa ha uko ke lunu ta ya ke tsu nguli vi uke hunu tajiya ke su mulivi paketsugo tu tekenye ke tolle se ke prefer progresunu ke pelemie ke rimi ko ke hunu me hosaliro patas se hako ha metsme chidi baget uko ke lunuri mulidu uko ke lunu uko tsaget uko zo shiri uko apostles mi ko ke petha diunu ta ke su sedi uko ke pele chikemeti baget muko Nykrada biche di uke penyofe ukola chakasa jisu ke shenunu shedir hila shikelie rakradi uke penyofe shobagete kepelemiko vordi keze kepetche kepekrodi bagete uko keze puchbagete unity how uko ke lugi bagete mulivi uko uvinya vira ko zewadi sevordi kepele mo ke hunu chiledi uko keze tachege tsmi kori kruhi cheke tefu bagete sokori mulivi mo akimidi uko uke penyo fer shoke banu uke penyo fe uko grow tsepekra mime shadagete mulie mi uko musidi uko mengugeda kepele unigeda uko je mulie paketsego lesu we luke tuse ibrimiko lesu pol tuse Deri tarhokese diahako kepelemiko bu sedi lumor kesho ke hunu kepelemiko bu haidi lutumor sho ketse po principle we sokwe kemie pregete ugo mulivi mori po zoperli po character uzo shiri kemie kete mulivi tu kese mike krikete putike krikete no tuse deri po jo kemie kete ugo bu kunyu ho tseke fuibie Hake vice ke tsunu ke pelenu mu ke pelemiko ke ze ke petsu ke pekrodiu ke penyu fur shuba lienu ke se hake tsego lesunu zo shiri mori ibrigo lesunu zo shiri ugo mulie mu ugo uke penyu fur diezenu apostles miko ke petha dienu ba ke tsutiki ugo krokelie ke pelemu retsepe vi mime share ke lie ke thodienu se di pusa Hakimidi ke hukeri miko ke lunu me hosaliro uko apostles miko ke petha diunu thakete ke thodie uko mhakachogo lesunu mukili kimi apostles miko ke petha dia hau ke hukeri miko la me yese ke tsaka krilamun apostles miko uko jisuzedi lukewa jisuzedi ye thochekete jisuzedi ke pakelle chekete sala uko se
apostle mie ke tse mu Paul zo shiri putu po se apostle mie di po me zo pu ke tse ke krilam no po Damascus chanu ke se ke tse tiki apungu wa de po se ke se wa de ke tse po su pudi po apostle mie po ke tse sidi zaputse mu ke hu ke ri me ko apostles me ko ke patha di nu ba ke tse ha me yes ke tse ke krilam no jisu hatoko sedi ke za ke she Jisu ke petadi ko sedi petala ke she Jisu ke lujo ke pele legasiu kapie ke hu ke rimi ko cheke tepu chata ke she mo ke midi ke pele ke lu temie ki zunu rich par ke te haidi pie ke ye vor ke te uko ke tole sunu mulia mo ke pele mi ko bu ke pe krobali nu ke se hauli ro ke pele kristamo rich par ke te me mi sure que su la me yetor que pele mi ko que pe ko que su ala me yetor la me yetor que pele que lu haula me yetor que pe ko que su ba mo dali ro que pele que lu su tacha dali vi que me ku dali vi que lu pe dali vi que temi giba sala hau me yetor que to le se que we unu que pele me que petche que pe croire que já diz o que penho faz aqui que já Yahweh pele que já Jewish me ko que lu me hoseliro o que penho feru fu reso fekiu no lubaya que to die no o chata que se que midi o su chili di su piki yeto que musu o donu ba que o que penho feru fu o zeba que o su ginu o que penho feru zedi ker tsutu ke tse ogo kathola sheke we no mulia kathola sheke sa no mo hoseli ro puri kriste ke tsu bola de o ke penyo fe nyu Jesu Christa gi nu tie o ke penyo fe temie melunu luba ge da o ke penyo fe temie jese cheke tse fekiu nu lu samu de deri temie melunu luba ge da pota kriste ke tse ponu la parde mo ke me de o ke penyo fe ke pele mi ko ke lu nu 루바게트 왜 템이 제세 측에 끼우누 루사무데 가톨릭스케 사우누메 호슬리로 르슈키 이스 리로 케펠레미고 부바게트 게후키우 이스 리로 처치 시스 리로 케펠레미고 부바게트 뭐하게 미디 가톨릭스 게 사우누 게후미에 게후 처치 시스 리로 게켈리고 스프라켈리고 기즈우누누 किए के लिए के दासे पार के ताको कि जो जोरली नु लुमोदी ओ के पेन्यो फचा थानु लुदा के तु थेमिए को मे पुपु के च के पेले पुपु के च सु के nguसे पार्टी ओ को यूनिवर्सल चर्च कि जो पेते के हु के पेले मी को पुबा के च सु के पेले मी को सु नु बादा के च मोहानु के पे च के पे क्रो के च सु के पेले मी को वर्डी के पे च के पे क्रो भा के च que pele mi ko tetso ke huraburi que ze o que penyo fer shuli vigete mu ibriko to te kere kusukume fe pengunu que pele mi ke petso ke pe krogete puba ke to hauliro que pele mi ko vordi o que penyo fer shudi chili chidi o que penyo fe sekete que to ke ridie prepio que penyo fe japutse ke o ko chedo que ze di o que penyo fer shoba ke ke mi ke joreli su puba Paga chogo tu te kenye kusuku hidia surunu. Uko uke penyo fur sho keze kepetsa kepekrodi. Uke penyo fur sho ba ketsa tisunu. Uko crow kra mimilie. Kama sorrowful uko ke lugi matcha musaki midi. Uko kepele uwe uke umura ko meka tesepie kepele ke lunu sepekra mimikilie mulie. Kathola se verse ke kri chapter ke kri ko tuthe pul hakke kri ke tso ko provosali ro kepele me kepetso kepe kro ke tso ginu huni ho tso ke tepu ke lie kepele ke lu nu levi tite ke lu nu jorli ke lu nu huni ho tso ke tepu ke lie jorli ke lu nu lupe vi ke lie ke lu jorli ke vi ko sedi lu mu hatom hatsa o ke penyo fa sedi ke hu pele ke se kepele mi ko pele ke so ko tsadi o ke penyo fa za putsa ke tsa mulia Paul pu missionary revego no mohosali ro ke pele mi ko for ke seki nguke li ko pulan chake ba ke pele mi ko hakke nguli di khapie pu kruhi ke se
porque dikino ke tu tigi ke pele mi ko pula chakaba le sotu be putsakasa mori dilie sevo putsakasa hako putsake tepulia kaza hake nguli di sevo di porque dikino ke batiki putsasia kaza hako epete ke pele mi ko vordi ke petsa ke pekrodi u ke penyu fur shoke tsginu par ke tsa po tedeso ko so tusa ke hu isli ro u ko thie u ke penyu fu ke pele mi ko puba ke tskim hidi mushidi ke petsa ke pekra ke za so ko ke pele mi ko mi pupu ke tsa vordi u ke penyu fur shoke tsa jisuri pusa ke tsa mi kenye ke seri azanunu ke pekroli ro a sunu batu a u ko zebatu u ke penyu fu zanunu ke pekro ke tsa u ke penyu fu shoke tsa mi kenye ke seri baliro sunu a u ko zebatu ke pele ke mi ko early church were Christians ke pele ke mi ko apostle mi ko tiki ko me hoseliro u ko kiti kinunu ke pekroya isi house were household there you go ke petsa ke pekroya ke za hau me hoseliro u ko pupuo pujo punyunyo sokora bimodi pupuo pujo punyunyoko pie punyunyoko kiminyo nyufunyoko pie unyo uchunyoko pie usheze zuriye ukepenyomyeko pie ukitikinu hatom hatsa ukisiki tutsia kazako mori shezanyomyeko haidi kepelemyeko kepekroya kaza household Hauliro uko biological family pupu pujuginu parkelia unyunyo suko rabimodi kezedi meyakudi kepekro ketsa mo ke midi uko kepetsa kepekrodi uko nyakrada bichetse ketsa soko lerdi ki grupo mikroyopo rabivodi kepekro ketsa sumodi kepele kropo jisu zakia kazako vodi kezedi tetsapununu uke penyo fer shoketsa there ko lerdi kiti kinupo kipo kronu uke penyo fer shoketla house mori household di house yasi ugo kepele mi kepetsa kepekro kaza shisaliro ugo ziki vor keri toze meta ke huki muke huki shisaliro ugo church building ugo tie body vodi uke penyo fer shobaketa how ugo ziki vor li keri toya kepele mi ko zevordi keze uke penyo fer kroditse de uke penyo fer shogetwa uko ke hukipu nunu su tsia ugo kepelemie shisaliro mori church shisaliro suwe reshukiki building umodi kepelemie puba ketsa uko peteri su sizo deri kepelemie ko zevordi vordi kezedi kepetsa kepekrodi uke penyo fer kroditse de uke penyo fer shogetwa suwe ugo kipo nunu ke hukipo chelidi uke penyo fer reshoya kaza uko susi kiwe ke che teza balusi minse tsekelie uko surisi deri ke reshokip tsekelie su building su tsekelie su potsapo lapo kritu po goal mo po purpose su temeta ke peleme ko bu vordi keze kroditsu ke penyo fer shoketo po su temeta uke penyo fer mission hato tseketo su ke kripo mo haide po purpose su kika zapo tselito kika zivi po tselito su modi ke pelemiko kete ke gubie bali keto ke pelemiko bu nupo sebali keto huni ho tseke tepu sebali keto huni ho ke pelenu patom hatsunu su tsepe visebali keto oko sula ke hukiu tsia takipo oko leshiki no hosaliro leseke premium vodi hasilia leseprelia musamidi lesekipwe tseketwe kipwa tseledi leseke premium ko zevordi lesekisu no prayer kiwe hasiumo deri temiko vosunu prakatsukwe kapatamiginu hasingulia hichunyo miko kezedi u classroom no kezebagatsu kezezemi tseketsu sokoginu hakakra silia Panu mi punye hasisa lesekiu mo shikatala leseki semorivi mori lesekiu semorivi idatu ke tshe leseki suwe hakipuri thalilo ke krila mo na leseki su no leseka premium ko
tahi taro le se ke prenyo me ko kri se ke tu le se ki po body po room ke kri pom hat ho ke kri ke tsu go tsdi le se ke prenyo me se share ke tu lano ma ke me de le skill we hasiu modi le skill tsmo da tu li ro mo le skill kawa tu li ro le se ke prenyo me mi purisu no vo mo da li vi puyo no Petado liro su le saka prenyo mi puri von mo tali vi musala le sakipu tsli di le saka prenyo mi ko zevodi petha musunu hasinguli ya sutui ke hu mori church building shi soliro ke hu ki house shiri institution po how ginu church how ginu ko po administration pom hatoko tsdi petaya ka ja Mora hawe kapele mi ko vordi ke sekengudi u ke penyo fe reshoya ka ja tatse kapele mi la tatse ke masato tatse ke vito ke pushipuri u ko pete reshukiu se amun no ke church su we sibada zo de u ko ke zedi ke pete ke pe ko ke u ko la tatse ke mi yeto we u ko reshukiu u ko ke zedi u ke penyo fe reshoya ka ja mu pol we how mu ke meti ke tsalanu ke pele mi ko ke ze ke petsu ke pe kroe ka za how kawa hiche how tsuzu zuli che mu how tsuge tsugi no huni ho tsuke tepu chatapie ke pele ke lunu ha ke vi ke tsunu ke ze diu ke penyu fur shu ke tsu nu ke yetsu to ka sasu zuli che ke tsu pol we sedi ke pele mi ko chata ke se ibrigo lesu presa de ibrigo lesu no rebizomo ke krigo nu zo shiri po ha ke mi ke tsu tupie ke pele mi ko chata tie kunyu ho tsaka tepu ke tsa kunyu ho ke pele nu ma ke vi ke tsunu o ke penyo fu resho ke tsa kro ditse de o ke penyo fu resho ke tsa ho kirapu nu tsada posede uwe o ko ke huki o ko resho kiu nu posede tsudu o ko ke tole se ke we nu resho ki i ke se po maru po concept me hosali ro resho ki how po concept how we ke tole se ka sau nu zo shiri po concept how tazo Solomon me reshukipo tseke tse ugo ke todi ke preve prepie ke sasa po reshukipo tseke tula u ke penyo fe bu sunu body Israel me ko bu vordi ke zedi kropo tsedi u ke penyo fe reshuketo nu po tsaba keto ke pele u seba keto mo ke penyo fe fu bu sunu body temyo ko tseke tepu ba keto la su tslie Mosatiki, mosa chatanunu po reshofekipo tsili sidi sununu ke pelemiko chatavor. Vordi Solomon ke dichike lishe po reshoki ke japo tsili. Ke diu David zo po puzo sheri tsana pizo. Deru ke penyofu punyubu duodi punyubu Jerusalem nu reshoki po tsili. Mo hau tichikri die ke je uko kruhipie uko bu uke penyofu resho mo uke penyofu rofu uko donuba ke tse ke tepu sedi luvorsi Babylonian me ko ti 586 BCE ki uko ke di ko share ke tse tiki reshuki hau pekawa puti pushe Zerubbabel we share di hau tsalale mo shodeli ke tse mikie sedi po hau kratatse di hau tse musake me di Herod putiki reshuki Babylonian me tiki pekawa ke tse su renovation tsala ke tse tsaka sala ke tse pokrato heretiki tse ke tse pu hai to di 70 BCE tiki Rome ko sesher ke tse tiki Rome bu hau pekalo tsowa historian me pu ke tse catholic ke we mu catholic ke we no o ke penyo fupum ha to tse ke tse ha ko ha me hosoliro Resho fekiu nu mo Jerusalem nu reshukiu nu o ke penyo pom hato tseke tse catholic no tusetu ke tse hanunu par ke tse ka kratosi musakim hidi ke pele ke lu me hosa more Israel me ko ke lu me hosa liro o ke penyo hauginu pom hato tse pa krato ke tse pu reshukiu pekka peruwa ke tse tiki ukori ke tse reda uko teze luki hakivoda ke tse uko catholic nu prelia ne chimozo uko reshukiu ba ke tse tiki uko bochba ke tse nu bochba ke tse kepele nu ba ke tse uko nationality uzo shiri he judamie ke tse su uzo shiri meti ke tse musake mede uko uke penyo fu yawe reshu ke tse
suri mettiba ke tse uko ke thole sunu muliya mo haulanu uko ke ze likya haki ke tsre foda zo shiri uko lavor di Jerusalem reshukiu nunu potsedi uke penyo fur shu ke tse mengu tortu ya ke tse ke thole sunu sesri muliya reshukiu ke thole seke wi nu poke meye kropo mo hosaliro ke pelemi ko vodi uke penyo fur shu ke za tetse center of worship mo haunu no ko reshu tsipie uke penyo futz ke thole sunu tu presetu ke tse oko sokori mulia uke penyo fu ko zeba ke tse zasi ke meye to diti de kobu reshukiu nu ba ke tse su uko tseke tepu ke tse uke penyo fu ko donu ke ba ha ke meye topo uko reshukiu ha uko bu uko nationality ye judamie uko ye nagamie idi puba ye kaza ke midi uko bu su uko nationality se ke metiba ke tse reshukiu ha nu uko nyuranyu mi ko dedicate sepie kapie uke penyo fu zanu cheke se uko putse ke sang ke tse soko tseke tse uko national security uko judamie uke penyo fu ke liye seyu ke tse uko su mekro metiba ke tse uko haununu uko judamie ke lujorli uke penyo fu uko peta ke se soko se dodze ke liye si ke liye petap ke liye place of learning uko reshuki haununu uko dinya ki ke mie ke tse ke bu ke dago se ke krira vomodi uko soko nunu kunyi ho tsa pe pipie ke tsidi ke zeviba ke tse uko jevomi ko bu sunu lu ke tse uko pelle ke tse mesaya u kunyi po haununu parto reshuki nunu i ke tse pelle uko reshuki haunu uko literature uko penyofu uko petakese uko dieko uko hasiko sedi kazaketse center of literature ke me yetopo si uko jevomiko hauginu uko dodzep ke liye si ke liye tsiya si mo uko je seko uko reshuki hako ginu pekrupe vise setu ke tse hako mulie Hakisimi pugetze reshuki temple hako ginu katolese ke weu pekrupie tie synagogue mori o ke huki church ke pelemiko o bible se ke za hako sokonunu ke ye security Marty E Stephen ke tsfupwe po pugetze Israel miko ke lunu Judah mi ke lunu worship reshukinu ke penyo fer shuketse shisoliro hauliro oko politics oko economy mo oko sociology uko politics ke tsuri uko kepele uginu parketse uko reshu ginu uko kisukini fak ke tsau lu zo shiri uko reshu nunu parketse kithie ke lu zorli uko sociology zo shiri suginu parketse uko reshuki uko la me yetor ketse reshuki katolese ke weunu ikese hautie katolese ke satiu nu luya ka zaga haume hoseliro reshuki zo Ropfu taunu zo Jesu Christa ginu su purikride. Ndunye diti diko bunu uke penyofu ropfu sunu badi reshukiu nutu. Dirtie Jesu Christa Calvary ginu shedi rishikilie. Su ginu kemasorofu ginu ke penyofu kepelemiko melunu luto keda pusa. Deri po physical importance reality. Reshukiu kike midi Israel me chatavorshi Judamie Chatavorsi, Pekru, Sevorsi, gets a Tieke Huki, is a church building. Hauzo Shiri, Pokemeye, how Tie Lerdike Huki, nu, Mulia Bagetsa, Muhoko, Uko Kelunu Zoshiri, Mulia Bagetsa, Uko, Hakropuri Mehosana. Uko Chitiki Hukichu to the Uko Ma, Dodzabagetsa, Katari Sevorsi, Temeka Kari Unidi, Makevika Kari Tsakasa, Uko Sokori City, Hasedebaketa, Uko Soko Mupresabade. Ugo ke hukiche getse ugo makropo rakrabake. Pole ke pelemiko bu hata sego ugo nake pukese make vigetse kepetse kepekro getse mu
ukepeleunu tefu bagetse confession sebali nu di pukese tiogo lerdi reshukyu nu hakotsia kaza ogo ke lunu zoshiri pahako pakeme ye topo apostle me ko tikinu jisu tikinu katoleshe ka sau nu tikinu tiogo katso ogo la pahako me ye ke tuzo pahako tie lerdi ogo ke lunu lerdi ke huki hauginu puto chudwa ogo taunu church building ke hukiu idi mohosaliro ogo ke lunu zoshiri ke pelemi kona ogo la zoshiri o society urame ke lula zoshiri me ye thor ke tsa ogo makakra mulivi church building bhagat moreke hukiu we su ke pelemi ko tsakete pu sebalia moreke hukiu we ke pelemi ko teshke ngu sebalia ke pelemi ko vori sununu Kepetsa kepekrodi kroditsidiu kepenyu fer shuya lie totsa chazutu ke tsitigi puti kroponu reshuki puo puto takepo naga Christian fellowship puto por shuki battu mo ketsala vo meke hukipunu leshukipunu nu sandeki o kepenyu fer shu ketsa tetsunguli modali ro poke rezeke seya musu ba modali ro kepelemiko kiraputo tashi utemiko simodeya There is su que se dio que peño fer shoba liro proditsi dio que peño fer shoba geta que se que ngudio que peño fer shoba geta su huju ho tsake tefu geta que pele que lunu que lujo relino u que peño fer shoba geta su huju ho tsake tefu bagelie pakke me ye topo deri hatom hatchupula we vodi shoba ya kaza tetsu que pekro ya kaza tetsu su parli modaliro su unu tofseria kirapu nutushi di fe kofakie geta titsia mugo reshuki ke hukipo building ko bageta ho vodi ke zedi u ke penyu fer shugeta tsum hidi uni shidi u ke penyu fer shuya ke sa ugo ha unu ke petse ke pekro geta gathering ugo nagame ke lumo hosoliro ugo social life ugo henu ke zedi lugeta takipo ke hime reservo for levi Fuchinyo tipo vor levi, dafechumie, lisemie, fuchachumie, tutunimie, debu vor levi. Shikatsupu, shiku, ogo, kepetsu, kepekrogetseti, tase. Ogo, social life, zoshiri, ogo, lerdi, kehukinu nu, mulia. Shizlogo, kezedi, uke penyo fer shugetsu rabizomuna, keze kepetsu, kepekrodi, kepeleke lujonu nu, hunyiho chatagetsu, ogo pete lerdi, ogo kehukiu nu, ogo center, ogo, Lake me yetopo. Ogo ke hukia hauginu compassion. Mori ogo che nguke me jim hatotsia ogo hunyu ho kergom hatotsia ke hako lerdi ke hukinu nu cheba. Hunyu ho tseketefu chantapie encourage and guide. Ke pele ke lunu tsekete patom hatsunu tsekete takibo ogo leseke per hatotsu ba ke tsogola ke chatsukete. Techa tebinu rezutu ba getsogola ke chatsba geta o matomatsu tsukike ligola ke tejeso ke penyo futsba geta ke tsoke no pi mesiba getsogola ke ze ke chanu ke khoya ba geta ke tejeni nidi nipu ke kringu ke meje rakraba geta hakopete lerdio ko reshukiu nunu tsba ogo kritape sekelie leadership kirapu nu parba lerki hukinu nu parba utho athuzura ke lume hosoliro kirapu nu Dodzeflie, kirapunu, ke duyopo si ngukelie ko kirapunu ngulia, lerdi ke hukinu nu. Sunday school nu, kesara ke lunu, ler ke hukinu nu ngulia ba. Maha ke midi leadership, kesara ke pele ke lunu shir ke lie. Ju kreta pe hepe yutsilie ke senu par ke lie, lerdi ke hukinu nu ngulia ba. Keo ko kizu ze ke perhekete, kizu mhatokere ke shoko ze ke perhekete. Counterculture, how kihukinu nu ogo hako separba. Tie kihukipo society nu lenu bagete kihukiu po kekuo bagete. Temie chata gete, temie tsepe vigete, temie wu menyodi lubagete su ogo donu bagete, ogo su kesiki ngumi pre. Ler how gino go counseling ko tse temie chata pie ke peleke lunu chebagete, ke lujor like vinu chegete. Utatsu mejenia kazako tseke mezegete ler hakunu nutseba. Bible study ko ugo kem hatotsia kazako
니부 뒤에 가사게 쓰고 배타게 쓰고 vordi 하고는 치야 오고 개후기 오고 church building 하우메 호슬리로 오고 두바시자 분해를 비시고 자기네자 세자디자 뱅고자 수르고 군해자리 메토바야모 부시부 게트 오고 하우기누 그렇게 크리켓 포랄라케 크리켓 게 도즈케 크리켓 세디 훈이호 차타 츠페 비게트 개후기우기누 오고 치스야 하게 크리켓메 예토고즈메타 개후기 게제 케페츠 크로게츠 하우기누 미션 마토 칠리 바게츠 오고 지 미션 마토를 키아키츠리우고 테제테세 게자마야 가자스고 키라푸누 파바가 케펠레미고 케페츠 크로게츠 미푸푸 게츠 리키 하키 파서 게츠시 하키부리 파토 하우칠리겐즈 데로 케페뉴페 마토 세디 개후 펠레게스 수 케펠레미고 포디 케페츠 크로켈리에 수 펠레게스 수기누 칠리바 티티케 루누 헤누 우고 culture 라조시리 하우메 예세게즈 하우기누 하케 비세 파티 테미 차타무 테미 츠게메 즈즈야게즈 우고 개후기 하고메 호슬리로 메 예세게즈 우고 개루누 버바 우세미부 부게즈 부케후기 츠게즈기누 보라미케 수비에 케펠레케 루누 츠세츠 파리다 게즈 제부 부 केकिमे पोए पुके के हुकी पो चर्च बिल्डिंग पो बादी के पहले में को थकेरो ये छथा मु तेस का सापे बाय के चु लामो के छे थे सेबा के च nguba के च पुबाय का जाका क्रा थे सोसाइटी नु बामो दादो इदी पुके सरी रक्राबा ओगो के हुकी के च कन्वेनर पो गोतो क्रिए पो पुके च am hapo kresaरो को मु निचु को बु शिनबा मुसु तेमता थे के हुकी पो च दो ज के च हाउ उकोला उको शिजेला Ukubu ke peleke lunu to get to la. Ukubu ke penyo fakripinu to get to la. Get a CD, te yetsudi. Chile ke view no, ke se dio ke penyo faza putsun de get a. Augubu house sin as a menguba get a la. Uko ke hugo no vodi. Uko zeke hu japutsuketo. Mengubali get a pushizo sedi kazaba. Musu tie kresar miko, hichunyoko kroto hakola. Me yes get a rakradi uko ke huki ke samato haunu. Lair sako sumor soba. 피츠미고 칠리게 비미고 Bible verse 세예제 투테포 쿠수쿠 메페 테프 투테 메페 테프 쿠수쿠 포누누 메페 모호슬리로 데이비드 웨포 케후키우 칠리레다 데루케 페뇨페 세디 punyubu츠투오 케 스티키 포 Michi punyidim hatchakasa David Michi how tesapia ugo kelhugi chilidi kesem hatsumorsu ketsa David we oke penyufam book reshuki wets a law there is Solomon butsudo igasitiki po kese dojeketsa po hanam harako pette po chiliki vidde fucking ukesa suna rakatsa ke chipo makereko hanni ni po chiliki vi filiki vike po ke vitose di fucking ukesa Rescue buki kim hedushi gets up design go posoko separse gets mupo Solomon chatta gets mupo sekete pudi micheda ye uke penyo fe pelele pudiese nu balia shililiro chili to gets pue hakot seke sepie Solomon na kapye badi pushieds de there is Solomon me sure di sokonu soko sedi uke penyo fe rescue chikelie michia how tesbe uke lugi chili di Tie hato how chimor so zagets Rushuki church building how na ke puke seke medi si ke chese tsagets vipuzo de purpose pum hitiu we grit to get musulanu pum hitiu lanu mu pokemeru lanu me yeko get sulanu puchani ko get rakradi tie Rushuki chimor so zagets uko ke lunu ba tie Rushuki tsagetsunu Ugo pete, chili que viu nu, o que penho fez a putz de tsuvoto, musoko pete, sacrifice. O que penho falando, caso que tu vie, tsu que tu vie. Pegidze, casadi, chili, tibaga tsokori, Ucranio, tezepuga sokori skimidi, miliu, pegidze casadi chickeli vie. Paprokevi casadi, uko segabago chickeli vie.
제오고 처서게 저수로 시리 소고 세디 쳐도 테미에 소호서리 세디 쳐도 기스키니 게빙우길리 세디 쳐도 우티우자 가게서 게비 우케페뉴 푸 가게서 소고 세디 쳐도 오고 게우키게 사포 쳐바르서 게트 디하우누 러시키 오고 티즈 레디 제케디고 레시키우누 게페 준누 게페뉴 푸 르쉐게 자티키 제고 게토 르네바게트 디하이게츠부 미포에부 오고 템메부 주누 테스와디 산데포 두피 판차이도 누게 후다시 스티기 닥터 사투 부시디 오고 하이디 게 후바소토메 리포 푸누쇼디 크라다시 스시우 도누 템미고 츠세츠디 히바리 크리모데 디 게제포디 도바도누 게 후키우 츠리디 피리제 레시키 츠바게트 테츠주누 오게 베니퍼 쇼세델리에시 도바도부 산데포 르비 히와게츠조 오고리 세델리에데 오게 베니퍼 슈키 테츠하우 오고라메 예토 오고게 루누 파케메 예토우서 하우 아케 루누 티에 인케 루누 티에 쉿게 루미에 vor즈게 츠고게 루 운나가미에 게 루라조 시리 르시키 하우 빌딩 하우에 kiu kikiri po purpose mu po aim po vision me yet thor ke tsa ogor kra sadi thie picha pu mo na picha gepengu to ke yeso tamor so ke tsa ogo thanu phide tsa se de David Solomon ki pu ke saki midi mi chedam revi ke puler vi o ke penyo fa ogo crossdo ogo makaza ho tsipie o ke penyo fa za putsili vi how ke tsaginu ogo nguke meje uko kenni thazari nguli duo jiswe po samife hake duyo khakese su se temye po de diepengu khakese ko ki krakuo ke pus me peteri papo chili ke vi su uthanu bapre hake hu puri chakese su nu uke penyefe po zakra pedzwali lo tie uke bible we uko kipuse ke uko bu tigi kini ke nguli nusa Mutiki kini ke nguketse ke tatsa bagetse su rebizomo. Deri o ke penyo fela to ke se kakese sacrifice tsakese pe vogese pe dzekese suwe tiki kini ke nguke ba musuwe hakipuri ke gumi helerdi su tse pe zwali kenze ke Bible oko kipuse. Mutio ke penyo fela kakese to ke se tsakese hakwe o ke penyo fe po Rukratu ketu, kunyepo kepelemi ko zeke seke tsinye, pahako separdi soko poja kratsa ketu, uke penyufe putu, pukizanu kaso ketu, sedi kepelemi ko tsula ketu pu, umakipuri hako rukramotali kenze. Tsumo uwe temi ke lujo ke midi, lushirdi, ke tsake chetsudi, ke shire, ke sedatu. Uruko jedatu, zi rinyome vidatu. They were full where free to do. Musake medike who kills or shiri, Ugo Tiaza Putivo Gatatipuno, how Tsilia. Geriu Temebute Sawa, Lapar Kekipo Tsilia, Tia how Tsibiba, how Rula Wadike Kripo Tsaladatu. Sakemediku Nyepo, Tietsaba gets a suri, Rua disaki Vico gets a Zako gets a poor, Samosho gets a Tivo Dadu. Deri Hatosu Kakasa, Ndundun Yetsagatu Kakasogori Tazanguli there. Tie chilasa ke sunuri chila ke sako khala ke sako suri pothaja nguli do o ke penyefu hakipuri su rakramodali kenza powe ke pelemie ke petse ke pekrokete ke pelemie o ke pele seba ke lie ke pelemie huni hotse ke te pubem hake vitse ke hako mohose lero lerdi reshukiu ginu mi po porbi su putse ke te fubat zole modeya Deri ke se vordi ke se ke ngu ke se suginu jisue puse ke mi kenye ke se isa uko temi tenye ke se di huni ho tsaka te puli vi ke se vordi ke se ke ngu ba ke ngusali ro umye di ke shi ke uke penye fet za uko ke lugi shi ke ba pakazat se tseli ke vi uke penye fe se di uko pese pele se ke uke penye fe ke dilye tobu tazu zotu oli ro ke pele ke hubu Metiko, Mukepelekel hubu, shekel humie, go jet busher suketa hako ke lunu. Metidi, uko chisiru to do liro, uko ke hu how,
tsakemeti tsakama tsakama krokiliginu uke penyefuza putsuke yesalivi Bible we uko bu unyo tsakete fubie hake vi ke peleke lunu ke zedi ke petsu ke pekroketsu pette wa hinusuzo uwe ke towe tieteme ke kra ke hukiri zdi residi ke pekrowe deri sokozo shiri vodi ke petsu ke pekrowe uko lanri suwe reshikiu uko tie uke penyefu pe jiri uko bu michemo todi uko ke hukitsepie ki de tsepazali visi ke me ki devor ke pekroli visi tseli ke vi tipo se uko tsekiba uko haike tsitinu uke penyefu za putsu tu ke tse uke penyefu reshikiu tsepie uke peleke lu krikemeti sebali tu ke tse uke peleke lu chatabali tu ke tse huni ho tseke tefu bali tu ke tse uke sedo jeli di uko tsese dekeli hau tsepie uke penyefu za putsu mu huni ho tseke tefu bie ke peleke lu no tsebagili bagili tseke ni pubu japie petetsu sekeli tse tiene die ke vi pomakere tsoko sefor ye petake sala bejewe pastor te fukola ke pesi ke tsupo te fuko chudi razunu ke pekrokilie petebu tie game follow program nudi ke pekrola sunu se ke kesaya tekanu ugo keze metsa tali ku krikinye di pengu tali ku krikinye di pengu ho tsepe nibu tsela li duo poti khabye tali kratanya tsaya 제외 아즈제 피데 기나웨 시도모 지수 아누 켈레니누 게제 아누 레데 아티소 세우 안디피 세우카비에 아츠세 지수 지수 아누 켈레니누 아누 셰크로이 발리에테 아치아우누 미에보시 세우세 지수 베조 지수 보토테 아케타 아보시메지도 아티소 세우 안디비 세우카비에 아츠세 지수 지수 아누 켈레니에누 아누 제크로이 발리에데 아티에 아누 아니피바 지수 레케츠라 보부 누레리에리로 노리 니피도 아티소 세후 아니피 세우카비에 아츠세 지수 지수 아누 켈레니에누 아누 제크로이 발리에테
Ker shoki ke tso ke sanye enoli rele li jechu mu enoli vilhu dunyo mere. Uko te kanu pete ke ze metse ke tatsali duo. Che do ker shoke hunu nipu di nu ur tsakile ko se nipu ze ker tsale sidi ke hubu tsikile tsale duo. Ti pesa tohi ke ba hipo an pen shiwe nipu di ke ve ba fatu kuma ke re ho kana pe hi tsadi nipu hibu no zunu leri ke se ke mo kile kola di ke te she ke pen chawe. No shete no nipu haro ke ve ho ko ke pe hi tsadi nipu hibu ke ra shu ki po tsale di no nipu leri no te me kro di bu leri hadi ke pe kro di no. Akino heke lutsu ke sala le ke ve heke pele no de su ko sala ke ve heke pele ho ke sheme ho di no nipu Siji ke vi mie tsale ke vi no mara hago ka be he ka tsa kola di ke te she ka pen tsa we nye bu he bu ha ko le ke va vo he che de we nye bu anu po te java mo anu nye bu ko ke ni ba ke tsa he bu sa ko de si me nyo le di no nfu ke tsa na nye bu ke pele me ke pe ko ke tsa ko me hu la le ke tu no nye ku i so che ke hen ke hu nye bu anu ke pe ko ke tsa ki nu nye bu ha ke vi ke pa tsale ya ke tsa ndie ki nu nye bu he pa so ki nu se ke le ke mi di nye bu rin na le di ka ke tam ye tsa ta ye che de we rin na le di nye bu he ke lu tsa pe nye le di no a ko se nye bu he ke lu no lu di no nsi je ke vi me nsi je ke vi me fu ku tsa di no lu sa le ke tu no ye nye bu tsa di ku nye ku sa che U ke penyo fa upuo mu nyepu Jesu Krista ngu ke me jeu mu nu nebu nye giba ki liu tsuche. Amen.